Okey, sama-sama kita angkat tangan. Aminkanlah dan kalau boleh doakan ke dalam hati kita, mudah-mudahan Allah kabulkan segala doa-doa kita insya-Allah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-hayyul karim. Subhanallah rabbil 'arsyil 'azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa hasib bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa 'amalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa imanal muttaqin fi 'afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa 'alaniyatana fa'mal ma'zuratana wa ta'lamu hajatina. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul pada pagi ini ya Allah untuk menambahkan ilmu pengetahuan dan memberikan dan menambah ilmu pengetahuan agar mendapat petunjuk hidayah daripada ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah segala hajat-hajat kami ya Allah, agar anak-anak kami ya Allah menjadi pelajar-pelajar yang hebat, percaya di dunia dan juga di akhirat, dan jadikanlah mereka anak-anak yang saleh ya Allah. Bantulah mereka ya Allah untuk mencapai kejayaan seperti mana yang kami harapkan ya Allah. Allahumma ya Allah, permudahkan mereka ya Allah ketika menjawab kertas persoalan ya Allah, kertas-kertas peperiksaan ya Allah. Berikan mereka pengetahuan, kefahaman agar memudahkan untuk menjawab segala soalan-soalan yang diberikan ya Allah, dan jadikanlah mereka ya Allah orang-orang beriman yang bertakwa kepada ya Allah ya Karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita akan disampaikan, kita akan kongsikan apa sih doa yang dipanjatkan hari ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf sekiranya terdapat